Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Umunsi ku itariki 30 ukwezi kwa gatanu 2026, tubura umunsi umwe gusa kugira ngo dusoze ukwezi kwa gatanu nako twinjira mu kwezi kwa gatandatu. Ikaze rero muri aya makuru dukurikiye rero hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ukaba utari wakora subscribe mu kuboko k'uburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa s'abone, ukande kunzogera kugira ngo tukimara gushyira amakuru ajya ahita kugeraho ako kanya. Reka rero nsuhuze namwe mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, Ububiligi, Ufaransa n'ahandi hose hatandukanye. Ikaze muri aya makuru. Yitwa Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, yabaye mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabaye minisitiri w'itangazamakuru, yakoze kandi izindi nshingano muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mubyeyi rero akaba amaze iminsi bivuga ko ahanganye n'abandi bakandida mu by'ukuri ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Iyi nkuru nziza rero itashye kuri Madame Louise Mushikiwabo, wongeye kwigarukaho mu kanya gatoya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe hari amakuru akomeye cyane avugwa ubu tuvugana. Gusa reka duhere makuru ku buryo bw'incamake. Reka tunahere no kuri Trump. Umuganga wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Shani Barbabera, yatangaje ko ubuzima bw'uyu muyobozi bumeze neza, ariko ko akwiye kujya akurikiza amabwiriza y'imirire akanagabanya kandi ibiro. Tariki 26 Gicurasi 2026, Perezida Trump yagiye kwisuzumisha mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House kandi byasobanuye ko iki gikorwa kibaho buri mwaka, kandi ko ibyo yisuzumisha birimo amenyo n'ubundi burwayi bushobora kandi gufata umubiri. Muri raporo yatangajwe mu ijoro ryo kuwa 29 Gicurasi 2026, Dr. Barbabera yatangaje ko umutima, ibihaha, ubwonko n'izindi ngingo z'umubiri wa Perezida Donald Trump bikora neza. Yagize ati ubwonko n'ingingo z'umubiri bikora neza cyane, afite ubushobozi bwo gukora kandi imirimo yose ashinzwe nk'umugaba w'ikirenga ndetse n'umukuru w'igihugu. Uyu muganga yasobanuye ko Perezida Trump afite uburibwe mu gice cyo hasi cy'ukuguru, ariko ko kutamurya cyane nk'uko byari bimeze umwaka ushize, kandi ko n'ibara ry'igice cy'ikiganza cye ryahindutse bitewe n'impamvu zirimo gusuhuza abantu benshi mu gihe yararwaye ikiganza. Dr. Barbabera yagaragaje ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo bishobora kandi kuvuka, Perezida Trump yagiriwe inama zirimo gukurikiza amabwiriza y'imirire, gufata doze nke ya aspirin, kongera imyitozo ngororamubiri ndetse no gukomeza kandi kugabanya ibiro. Isuzuma ryakozwe muri Mata 2026 ryagaragaje ko Perezida Trump afite ibiro 101 ndetse n'amagarama 6. Ryakozwe kuri inshuro ryagaragaje ko afite ibiro 107 n'amagarama 9 n'uburebure bwa metero 1 ndetse na santimetero 91. Mbere makuru kandi mu buryo bw'incamake duciye mu karere ka Kirehe gato, hari amakuru avugwa, ariko reka tubanze turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Iyi nkuru yo mu karere ka Kirehe turaza kwigarukaho. Urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza CNR rwataye muri yombi umunyekongo w'umuhanga mu mateka Benjamin Babunga Watuna, hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi birimo CARE, UNOPS ndetse na Save the Children. Iyo atabaga ari Bujumbura, yabaga ari muri teritwari ya Uvira. Hashize igihe kinini cyane asangiza abanyekongo nabo mu karere k'ibiyaga bigari amateka yaho umunsi ku wundi, akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X. Mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihanganye n'ihoro rya FC23, Babunga yakunze gukoraho ubusesenguzi bugamije kandi kugaragaza uburemere bw'iki kibazo, akanyomoza abakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku kinyoma. Tariki 27 Gicurasi 2026 yataye muri yombi nyuma yaho inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimushinje gukora n'ihoro rya FC23 zibishingiye ku busesenguzi akora kuri intambara. Hari amakuru avuga ko u Burundi bwashakaga ko itabwa muri yombi rya Babunga riba ibanga rikomeye, kandi ko bwari bufite umugambi wo kumwohereza i Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse ubwo yajyaga ku Karubanda nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duhitire kuri inkuru mbere gato ko tujya kuri Madame Louise Mushikiwabo. Babwire ko inteko ishinga amategeko ya Ghana yatoye itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina.
Inteko Ishinga Amategeko ya Ghana yemeje umushinga w'itegeko ugira icyaha kuryamana n'uwo muhuje igitsina ndetse no gushyigikira cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina n'abandi bafite amwe muri ayo mahitamo abizwi nka LGBTQ+. Umuntu uzajya rero ahamywa ibyaha byo kuryamana n'uwo bahuje igitsina ashobora kandi kuzajya ahabwa igifungo kigera ku myaka igera kuri 3. Ni mu gihe kandi ukwirakwiza cyangwa se utanga ubutumwa bushishikariza abantu ibikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina ashobora gufungwa hagati y'imyaka 6 ndetse n'10. Uyu mushinga ukubiyemo ingingo zinyuranye kandi zirimo ivuga ko kugaragaza ko uri umugore cyangwa se uw'umugabo uryamana na bagenzi be bawe, kuryamana nabo mu byiciro byombi, wahinduye igitsina cyangwa se ibindi byiciro bya LGBTQ+ bishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 3. Uyu mushinga w'itegeko kandi ugaragaza ko buri wese afite inshingano yo gutanga amakuru ku nzego z'umutekano mu gihe kandi hagaragara ibikorwa nk'ibi bibujijwe. Ibi bibaye mu gihe abayobozi b'amadini bashyize igitutu kuri Perezida John Dramani Mahama kuva yajya ku butegetsi umwaka ushize, basaba ko hashyirwaho kandi amategeko akarishye ahana abaryamana bahuje igitsina. Uyu murongo mushya Ghana yafashe ntiwishimiwe n'imiryango mpuzamahanga irimo nka Human Rights Watch, yavuze ko bishyira ubuzima bw'abantu ba LGBTQ+ mu kaga ndetse bigahamagarira abaturage gucunga no kuregana. Imibanire y'abahuje ibitsina isanzwe ibujijwe muri Ghana hashingiwe ku mategeko yasizwe n'ubukoloni bw'Abongereza. Umuntu wese ugaragaza ko ari inshuti cyangwa se ashyigikiye abantu ba LGBTQ+ nawe ashobora guhanishwa igifungo. Gusa ariko iri tegeko niryemezwa rizakuraho ibihano ku mategeko abanyamakuru n'abakora mu rwego rw'ubuzima bazajya batanga serivisi zabo ku bantu bisanga mu cyiciro cya LGBTQ+, bivuze ko ntawe uzahanirwa rero guha serivisi runaka uryamana n'uwo bahuje igitsina. Ghana yari yatoye umushinga w'itegeko nk'uyu mu mwaka wa 2024, ariko ntiwemezwa nyuma y'uko uwahoze ari Perezida Akufo-Addo atawushyizeho umukono bitewe n'inzitizi zo mu rwego rw'amategeko. Perezida Dramani niwe ugomba kandi gushyira umukono kuri uyu mushinga w'itegeko kugira ngo ryemezwe ritangire kandi gukurikizwa. Iyi Nteko Ishinga Amategeko ya Senegal yo yemeje itegeko nk'iri muri Werurwe, riteganya igifungo kigera ku myaka 10 ku bikorwa by'imibonano mpuzabitsina bikozwe n'abahuje ibitsina. Iri tegeko rinagira kandi icyaha gikorwa icyo gushyigikira abaryamana n'abahuje ibitsina. Uganda nayo kandi yashyizeho igihano cy'urupfu ku byaha bimwe na bimwe bikorwa n'abaryamana bahuje ibitsina muri 2023 muri iki gihugu cya Uganda. Ibyo rero bikomeza kugera bivugwa muri iki gihugu cya Ghana. Reka tujye kuri Madame Louise Mushikiwabo, nk'uko nabibabwiye yabaye mu nshingano zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubu ngubu n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Akaba rero Nduhungire yavuze kuri kandidatire ya Mushikiwabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo muri Cabo Delgado. U Rwanda rwashimangiye ko rushyize imbere diplomasi yubaka umutekano w'akarere n'ubufatanye mpuzamahanga butanga umusaruro, rugaragaza ko ruhagaze kuri la francophonie mu gihe kandi habura igihe gito ngo habe amatora, aho rusaba ibihugu rero kuzatora Madame Louise Mushikiwabo agakomeza kuyobora uyu muryango. Ingingo y'umutekano mu karere, amatora ya francophonie, ubufatanye bw'u Rwanda na Mozambique ni bimwe mu byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu biganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ibiganiro u Rwanda kandi rwanasobanuriye ingamba zarwo mu kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Rwasobanura ingamba zashyizwe ku mipaka ndetse mu kugenzura abinjira n'ibindi. Amatora y'ugomba kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie azaba mu Gushyingo muri Cambodge. Louise Mushikiwabo niwe u Rwanda rwatanze umukandida muri manda itaha kugira ngo akomeze ayobore. Mu nama minisitiri bagize umuryango wa Francophonie yabereye i Kigali mu Gushyingo 25, ibihugu byinshi cyane byasabye ko Louise Mushikiwabo yongera kwiyamamaza bikazamutorera gukomeza kuyobora uyu muryango muri manda ye ya 3. Muri Mutarama 2026 uyu mwaka nibwo u Rwanda rwatanze Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Francophonie. Yatangiye manda ya mbere muri 2018, yongera gutorerwa kandi iya kabiri mu Gushyingo 2022. Minisitiri Nduhungire yashimye ubuyobozi bwa Madame Louise Mushikiwabo, avuga ko bwatumye umuryango kandi urushaho kugira ijambo n'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Ati Louise Mushikiwabo yazamuye la Francophonie ayishyira ku rundi rwego. Ku buyobozi bwe uyu muryango wabonye umwanya ukwiye ku meza afatirwaho ibyemezo
ku ngingo zijyanye no guhangira imirimo y'urubyiruko, imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, ubukungu, umuco, uburinganire ndetse no guteza imbere ururimi rw'igifaransa. Kwakira kandidatire ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa byarangiye ku itariki ya 15 Gicurasi. Muri Kamena hazaba kandi inama y'abaminisitiri idasanzwe, aho abakandida bazamurika imigabo n'imigambi yabo, hanyuma ba minisitiri bashyire hamwe ingingo z'ingenzi zijyanye n'ibyo abo bakandida kandi bagaragaje, bazimenyeshe abakuru b'ibihugu bazitabira inama yo mu Ukuboza izakorerwamo amatora. Mu bakandida batanze kandidatire harimo Juliana Amato Lumumba, umukobwa Patrice Lumumba watanzwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abayikurikiranira hafi bavuga ko kandidatire ye itari igamije kandi ikindi usibye gushaka guhangana na mushiki wabo bishingiye ku mubano mubi u Rwanda rufitanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Undi mukandida ni Dacian Ciolos wabaye minisitiri w'intebe wa Romania, undi ni witwa Kumbabe, umujyanama wa perezida wa Mauritania. Ku bijyanye n'umutekano mu karere, Minisitiri Nduhungirehe yongeye kandi gushimangira ko u Rwanda rwifuza ko ibibazo bifitanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo byakemuka mu buryo butabogamye kandi buganisha ku musaruro kugira ngo n'amahoro aboneke mu karere. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose bakwiye kandi kwegera guverinoma ya Kongo mu buryo bwubaka bugamije kuyifasha kandi gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje mu nzira z'amahoro zisanzweho. Ati u Rwanda rurasaba umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose kuganira na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka bugatanga umusaruro ufatika mu gushyira mu bikorwa uruhare rwayo mu byo yiyemeje. Yaburiye ko kudashyira igitutu gikwiye kandi kitagize uruhande kibogamiraho byaba bisa no gushyigikira inzira ya gisirikare ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guhitamo aho kubahiriza amasezerano yasinywe. Ati kutabikora byaba ari ugushyigikira uburyo bwa gisirikare bwa RDC hatabaye igitutu kidafite aho kibogamiye ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijweho. Ntidushobora kandi gushyiraho uburyo n'impamvu zatuma habaho amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ku bihugu byombi byasinyana amasezerano y'amahoro, guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irimbanyije imirwano n'umutwe wa M23, mu gihe kandi hari hemejwe ko hashyirwa imbere agahenge hakaba kandi ibiganiro by'amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yanagarutse kandi ku bufatanye bw'u Rwanda na Mozambique mu by'umutekano, cyane cyane ku butumwa bw'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda muri Cabo Delgado, aho bafasha mu kugarura umutekano n'ituze. Yavuze ko uyu mwaka u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gukorana gusa na guverinoma ya Mozambique, ari nayo ishaka kandi ko izakomeza kandi gushaka inkunga ikenewe mu gushyigikira ubutumwa bw'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda muri Cabo Delgado. Nyuma y'uko umuryango umwe bw'Uburayi witambitse binyuze mu bihugu bibiri ari byo Ubudage n'Ububiligi, witambitse inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga mu bikorwa byo kurwanya ibyihebe. Uyu mwaka u Rwanda kandi rwafashe icyemezo cyo gukorana gusa na guverinoma ya Mozambique, yabonye kandi izakomeza kubona inkunga ikenewe ku ngabo n'abapolisi b'u Rwanda bari muri Cabo Delgado. Ubufatanye hagati ya guverinoma zombi kandi bwatanze umusaruro kugeza ubu kandi buzakomeza kugenda neza no mu gihe kiri imbere. U Rwanda rumaze imyaka igera kuri 5 rwohereje ingabo n'abapolisi muri Mozambique ku butumire bw'icyo gihugu guhera mu ntangiriro za Nyakanga 21. Ubu butumwa bugamije kandi gufasha Mozambique guhashya imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva ubu butumwa kandi bwatangira bumaze gutanga umusaruro ukomeye kuko ibyihebe byari byarigaruriye iyi ntara byahashyizwe ku kigero gikomeye ku bice bigenzurwa n'u Rwanda, abaturage bakongera kandi gusubira mu byabo muri iki gihugu cya Mozambique. Duce mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, duce kuri iyi nkuru ivugwa ku witwa François Mitterrand. Ati gukereza RPA ndetse no guha exfar intwaro zishoboka, imigambi mibisha ya François Mitterrand umwaka umwe mbere ya jenoside. François Mitterrand wayoboye Ubufaransa hagati y'umwaka w'1991 na 1981 kugeza mu 1995, yari nk'umubyeyi wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda, ku buryo mu 1993 ubwo yari mu nama n'abandi bayobozi bari muri guverinoma ye yavuze ko bagomba kandi gukomeza guha intwaro ingabo za exfar kuko insinzi y'ingabo za FPR nta nyungu yari kugeza ku Bufaransa. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwaranzwe no kwishingikiriza ku Bufaransa, cyane cyane ku ngoma ya François Mitterrand, aho Ubufaransa bwatangaga intwaro n'imyitozo ya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe. Inama y'akanama kihariye yateranye ku itariki ya 3 Werurwe mu 1993 yarimo Perezida Mitterrand wari minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'ingabo, minisitiri ushinzwe ubufatanye n'abandi basirikare bakuru bari bahari muri icyo gihe baganira ku kibazo cy'intambara cyari mu Rwanda.
Minisitiri wari ushinzwe ubufatanye Marcel Debargue wari ukubutse muri Uganda no mu Rwanda yavuze ko Habyarimana yahawe amakuru atariyo ndetse ari mu bibazo. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zirwana mu buryo butari ku murongo, ku buryo mu gihe kandi ingabo za RPA zari gutera ibyumba bateganyaga ko Ububiligi bwahita bucyura abantu babwo, hagasigara hibazwa aho ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda zari kwerekeza. Mu gihe hari hatangiye kandi kuvugwa ibyo kohereza mu Rwanda ingabo z'umuryango w'abibumbye, Perezida François Mitterrand yavuze ko byakabaye byiza ingabo zabo zivuye mu Rwanda ngo tazasebywa nuko zabaye indorerezi, akaba kandi hageze izindi zafatwa nk'intwari. François Mitterrand yagize ati nta nyungu dufite mu kuba abatutsi bafata ibice byinshi cyane mu buryo bwihuse, tugomba kwiha igihe tukabakereza dukoresheje inzira za diplomasi zose zishoboka, kandi tugakomeza gushyigikira ingabo z'u Rwanda tuziha intwaro zose zikeneye. Ubufaransa bwakomeje kandi kugira ingabo mu Rwanda binyuze muri operation zinyuranye, bwavugaga ko zigamije kandi kurinda abaturage babwo bari mu gihugu. Urwango rwa Mitterrand ku batutsi si bwo rwari rugaragaye, kuko no ku itariki ya 17 Ukwakira mu 1990 yavuze ko nubwo inyeshyamba za FPR zatsinda abahutu bo mu Rwanda n'abaturanyi bo mu bindi bihugu bazahita bishyira hamwe bagakuraho ubutegetsi. Zone turquoise y'Abafaransa yashyizwe mu bice bya Gikongoro, niyo rero yabaye amarembo y'interahamwe n'ingabo za FARC zahungiye muri Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi, zijya gutegura umugambi wo kongera kandi kwisubiza ubutegetsi. Abari abayobozi benshi cyane bahabwa ubuhungiro mu Faransa kugeza n'uyu munsi. Rero ari ibyakomeje kugenda bivugwa. Tujye kuri Dr Denis Mukwege. Uyu nguyu rero ni umunyapolitiki akaba kandi umuganga ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr Denis Mukwege yashinje Perezida Felix Tshisekedi ubugambanyi bukomeye budashobora kandi kubabarirwa, ashingiye ku mugambi we wo gushaka kuguma ku butegetsi. Mu itangazo ryo kuri wa 30 Gicurasi 2026, Dr Denis Mukwege yanditse ko bibabaje kuba Tshisekedi kandi bamushyigikiye cyane cyane bo mu ishyaka ya UDPS bashyize imbere umugambi wo kuvugura itegeko nshinga kugira ngo ayobore manda ya gatatu, aho gukemura ibibazo byugarije igihugu birimo umutekano muke ndetse n'icyorezo cya Ebola. Uyu muganga yagaragaje ko abagize inteko ishinga amategeko bashyigikiye uyu mugambi bari kubiterwa nuko bahembwa amafaranga y'umurengera, bakabona ko Tshisekedi rero naguma ku butegetsi bazakomeza kandi kurya igihugu nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Ikibabaje cyane nk'uko Dr Denis Mukwege yabigaragaje nuko mu bashyigikiye uyu mugambi harimo abadepite bakomoka mu bice byugarijwe n'umutekano muke na Ebola nk'intara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nka perezida wabo witwa Aimé Boji Sangara ukomoka muri Walungu. Dr Denis Mukwege yagize ati UDPS yahoze ari icyitegererezo mu mpinduramatwara, yahindutse umucurabwenge w'umugambanyi buganisha igihugu cyacu ku irimbukiro. Uyu muganga yasabye Tshisekedi kandi gusubira ku murongo, akibuka ko afite inshingano zo kurengera inzego z'igihugu n'amategeko yacyo, bitaba ibyo amateka akazamuca urubanza kubera ubugambanyi. Bwana Perezida, nk'umugenga w'imikorere myiza y'inzego z'igihugu yacu dukunda, irinde abagusingiza ku bw'inyungu zabo, subira ku murongo mbere y'uko amateka kandi agucira urubanza ku bugambanyi butababarirwa. Mu ntangiriro za Gicurasi 26, Tshisekedi yavuze ko hari gusuzumwa uburyo itegeko nshinga ryavugururwa, hari ko abanyekongo nibashaka kumwongeza manda azabyemera. Yanaciye amarenga ko amatora y'umukuru w'igihugu ashobora kutazaba muri 2027. Nyuma y'igihe gito abadepite bamushyigikiye kandi bateguye umushinga wa kamarampaka, no kuvuga referendum yo kuvugurura itegeko nshinga bawugeza mu nteko ishinga amategeko. Abadepite mu ishyaka Ensemble rya Moise Katumbi banze kwitabira ibiganiro kuri mushinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nka Martin Fayulu ndetse na Denis Sanga bamaganye amagambo, bagaragaza ko biteguye kandi gukoresha imbaraga zose bafite mu gukumira uyu mugambi. Tariki ya 5 Kamena 2026, Kinshasa hitezwe imyigaragambyo ikomeye izahuza abadashyigikiye umugambi wo kuvugurura itegeko nshinga. Amashyaka arimo SID rya Martin Fayulu ndetse na Ensemble nayo akaba rero yiteguye kujya muri imyigaragambyo. Hanyuma babwire ko u Rwanda rwazamutse ku rutonde nyafurika mu bijyanye n'inganda. U Rwanda rwazamutse mu myanya mu rwego rwa Afurika mu bijyanye n'inganda, ruva ku mwanya 34 rwari muri 23 rugera ku 32 muri 24. Ni urutonde ruzwi nka Africa Industrialization Index 2025 ruyobowe na Maroc. Iyo urebye rero guhera muri 10 u Rwanda ruza mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika byazamutse cyane mu iterambere ry'inganda, aho byabashe kandi kuzamukaho nibura imyanya irenga 5
biyobowe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazamutseho imyanya 16 na Djibouti yazamutseho 13. Muri 2010 u Rwanda rwari ku mwanya 38, bivuze ko rumaze kandi kuzamuka imyanya 6. Muri Afurika, Maroc iyoboye urutonde rw'ibihugu bifite ubukungu bwubakiye ku nganda nyuma yo kwigaranzura Afurika y'Epfo yari ku mwanya wa mbere kuva muri 2010, mu gihe Maroc kandi yazaga ari iya kabiri. Muri rusange ibihugu byo muri Afurika byo mu majyaruguru ya Afurika biyoboye mu by'inganda, hagakurikiraho Afurika y'Amajyepfo haribwe kandi ku nganda n'umusaruro w'ibikorerwamo n'ibyoherezwa mu mahanga. Ibihugu 10 bya mbere muri Afurika ni Maroc ku mwanya wa mbere, Afurika y'Epfo ku mwanya wa kabiri, Misiri ku mwanya wa gatatu, Tunisia ku mwanya wa kane, ibirwa bya Maurice ku mwanya wa gatanu, Algeria ku mwanya wa gatandatu, Eswatini ku mwanya wa karindwi, Senegal ku mwanya wa munani, Namibia ku mwanya wa 9 na Cote d'Ivoire ku mwanya wa 10. Raporo inagaragaza ko urwego rw'inganda rugikeneye kongererwa imbaraga muri Afurika kuko nubwo rwagaragaje kuzamuka ku gipimo cya 2.8% kuva muri 2000, umusanzu w'imugabane mu bikorerwa mu nganda ku isi ukiri muke. Agaciro k'ibikorerwa mu nganda muri Afurika kavuye kuri miliyari 185 z'amadolari Amerika muri 2020 kagera kuri miliyari 351 z'amadolari Amerika muri 2025, ariko bikomeza kuba munsi ya 2% by'umusaruro w'ibikorerwa mu nganda ku isi, 1.4 by'ibikwa byakorewe mu nganda byoherezwa mu mahanga. Ibihugu byasubiye inyuma cyane ku rutonde ni Libya, Lesotho, Cap Vert, Sao Tome Principe, Niger, Botswana, Guinée Equatoriale, Sudan, Seychelles, Mali, Madagascar byatakaje imyanya irenga 5. Umwanya w'ibihugu mu karere, ibihugu biza hafi mu karere ni Kenya ku mwanya wa 11, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 13, Uganda ku mwanya wa 16, Tanzania ku 23, Ethiopia ku 31, u Rwanda ku 32, mu gihe Burundi buri ku mwanya wa 52, buza mu myanya ya nyuma mu 54 mu bya Afurika. Banki Nyafurika itsura amajyambere ivuga ko ibihugu kandi bikeneye kongera ubushobozi mu by'inganda kuko ari uburyo bukomeye cyane bugafasha kandi mu guhanga imirimo, kongera ibyoherezwa mu mahanga ndetse no kubaka ubukungu buhamye kuri uyu mugabane. Ku Rwanda uru rutonde rugaragaza umusaruro w'imbaraga zashyizwe mu kureshya ishoramari, kubaka ibyanya byahariwe inganda nk'icyanya cya Kigali, Rwamagana na Bugesera ndetse no kongera kandi imbaraga mu byoherezwa mu mahanga. Ibyo rero akaba navuga ko aba ari inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange. Reka bashimire cyane kandi mbifuriza komeza kugira ibihe